Nagadog ti kwartata tuyang. Saan tapayin na mabilang ti kinaduna? Kasanaw, kat saan mo ngamin nga amo ti agbilang? Nagadugayam. Masaduta ka nga bilang-bilang. Kasanon ngay? Ay kat santan nga trabaho Isardeng tan, tagbangkag. Anya ngay nga rudan ti kaya mo nga aramidan. Ay kitanusan tan tagtugtugaw ng malmalan. Sa bagay, nasakit pa'y lang ti bagbagik ka nagtrabaho. Ito ay nasakit, ti bukbukaw, kantumtumay. Iso panawang mitayin, tapno ginanata mitayin. Ay, imbag man ni pare badang. Ne? Patan-atan au unliter aramida na ijay tawada. Ay, katagtugtugaw damot laeng. Kasta ti aramiden daken ni Marituyang, agkuy-kuy-yakuy dalaeng. Ganda buhay da ita Win nga rod Ado ka nung nga ti kwartada, iso asaan dan nga agtrabaho. Ay, nagswerte da mo tan. Kat, nagagat-dagayam ide. Uray kumamat no mangtad ni pare badong iti kwartada. No talaga mat lang ado. Marituyang, saan ka nga umay agpandemi dito Tersina? Ay, problemado ak nga raw lapdan nakiday nga umay agpanimay. Malas nga raw, tinakapandemi diti paglakwan. Aglako ka kadilang maray, tagpampanuno ta nga main. Anya launa yan ay ati pampanunutem, tauray mula ipanimidan. Ay, kat problema Da kayo, ti maadaan iti problema? Kano'y padpadamag mo dito barangay tayo nga ado ti kwartayo kan ni Badong Mau. Pudnumag. O, itaag problema kan? Problema nga raw, no kasanumi agastusan jay ado a kwartamay. Problema ayamat dayta. Di igatang mon iti badbadaw tanay. Dayta mula sabung-sabungan analabaga abistidam tios usaram iti inaldaw. Adan sapayan pisang na itigayaadan na. Ay, unan niya. Ay, imbag palagi mo maray. Kan, gumatang kamutan iti lusyon nga usaram. Tanay, nakakirkir sang day takudil mo. Ay, unan niya. Tapno lumamuyot mo't basay. Kan gumatang kan iti lakok, maray. Dito'y kan agumulpi iti kasapulan nyo kan ni Badong Mau. Kay, patawaran na nga ron mo na. Tumawar ka pa ilaan kat nagadulang nga ron kwarta yaon. Ayunay kamutan. Sagmamanungay day ta sardinas alakaw. 25 di maysa. Ni may nagayaman. Ay, di mo ko na natawaram. Mabalin at 30 langan maray. Ay, kawon ni, mayat gayam no tumawar ka, maray. Ay, sige, agtawar ka pa ay. 35 kumano mabalay. Ay, kayat ko manin Wan, maray. O sige, gulpil mo. Sige, maray. Anya, ginulpi ni Marituyang dagiti lako. Wan, maray. Ado gayam ti kwartada ka ni Badong na. Imbag dapay. Kwa maray. Umayak ko magumatang iti asin. Uray 5 pesos laeng ti balor na. Naibusan ti asin alakaw. Nangibati mo't kumaan ni Marituyang iti gatangan mi mo't. Impagulpi kon akan kwa na. Tapno maksayan ti pampanunutan na. Problema nga men, maray. Anya nga min ti problemaan na aya. Problemaan na? Ano kasano na gastusan ti kwarta na? Ay, problema na itadaytan? Ay na, maadaanak kumamot iti kasta a problema. Ay, nasakit mo't latta ti bukod ka. Urag malmalema ka nakatugaw. Uray nga ron siya. Day tamo lang tinadlaw ka. No agtrabaho agsakit ti bagbagay. No agtugtugawa agsakit mo't latta. Ay Nana, apay nga ron at imakder ka. Ay, mapanak managpagnapag na ditarwan. Masapul sa amawat-wat to'y bukod ka.
Ay, paray. Ay, sa dino nga iti papanam. Ay, awan paray. Magna-magnaklaing. Tanasakit to'y bukot ka. Aya. Ay, no kaya't mo pare kadwaan ka magna. Ay, di nakuldaman paray. Na, Di nakpagpanunutan iti dakais. unay matiklas iti panagpampanunot mo ataon dito'y lubong. Apay ko mga huldapon kamay. Ay, gudmo na. Ta dugayam ti kwartak. Apay anya launay ay ati pagkit-kita am da tao. Huldapon. Ay, di nakasasidgan paray. Na. Ay. Agkumpare tapay. Kastakit din, te panunot mo. Di nakasasidgan ko naknay. Uwinin! Adaywan kan. Ala, ingkan iti kayat mo apapanan. Chip, itatabadong deta lumabas dito yung paradahan, oh. Ayun, isungag pa isaw. Na, kita mo. Naglasto ka magmag na, oh. Nakabulsa pa'y dagiti doang nga iman, ah. Saan na kaya ta mapukaw din nakabulsa kwartana? Iswakas ta. Ay, padasan ta man nakikilan. Sana hindi ka lamabain. Padasan ta lang, mate. Nungay kayat na. Kababain ko naknay. Ipadas ta lang, Chip. Sige man langay. No di mo kaya ti palapdan. Sige, kikilam. Tatabatong. Abay. Agpamirinda ka man, mate. Nagkunaking kang agpamirinda ngay. Kat no damag ko nga do ti kwartam. Ay, nasaya may. Tanadamag mo dayta. Natamag ko may tatabatong. Isuadwa kami na pagmeriendaan. Ure ado ti kwartak. Saan kayo pamiriendain? Naglain kayo ngay. Mala, pumanawakan. Kung nagtumatin ka, di nagtumat patpatsain. Pinadas ta lang, mate. Kinusilapan na tapay. Urayak lang na pabainan. Umayak mo't makikaaruba maribanang. Tamadigayam no agtugtugaw ka lang. Ay, katuwan mo't ngamin, mare. Ay, tila mapampanunot mo. Ay, kasta talaga no awan aramidam. Iso nga umayak makikaaruba tapno ad aramidang. Anya aya nga minti pampanunutam, mare. Ay, di nga rog kinaado ti kwarta mikin ni badong kaw, maray. Mare, no day ta ti pampanunutam, matulungan ka iti day ta abanag. Talaga, maray? Anya nga'y kumati maitulong mo kanya. Nagsimple, marituyang. No problemam ti kinaadot kwarta yaw. Ay kat, ipadawat mo laangan Anya mo day ta singasing mon, maray. Nagmati mo. Mayat kit di tapno saan ka unay nga agproblema. Bayamon ngagpanunutak. Anya mo ta ipadawatan. Ay na, mare, ipadawat mo. Tapno awanan tiing ka ipaspasikat. Naglaw mau ngagpaspasikat ak, maray. Ay, naglaing ka no kasta. Kunakun kat. Umay ka laang agpasikat. Iso nga imay ka nakikaaruba. Bagbaga ang manda ka ba dong kan maritoyang kapitan? Tapay aday naramid damanin amaday. Awan ang pumanagnada dito'y barangay. Kat amo dagiti amin at tao nga ado ti kwartada. Ewan nga raw. Ay, delikado, kapitan. Di mo mo dagiti managdakdakas. Jak pa'y di nakakita iti managdakdakas dito'y barangay tayaw. Uray, kapitan. Ngamnas kan latta apalagi pamida. Kasano apalagi pak? No asit gak ni pari badong ke ti pagarup na. Madi ti aramideken kwa na. Ay, kasta? Ay agasan ta pagsuspitsa anak nga huldapar. Ay unay mo tanday ta. Bakit ken lakay dan? Mudan ti aganan. Saan na masapul abagbagaan ida? Angkal, agkaralabas ni tata badong dito balayaw. Ewan nga raw. No apay mat Kunada nga do ti kwartada kininana to yang. Ang di da ngaron agtal na dita balay da. Kita manin aw. Apay. Ul-ul yan nandiyan mula mapapayaw. Na Gaw-gaw atin ng tibungan na aw. Ay, un. Apay nga ta.
Ingkang kasaritan aw. Kakaiso na, palpalo umagday di apungat ti papaya. Ay, isan ang mabalin day tangar aramidin na. Ay, mapad na ko nakastoy. Ay, pare ba daw? Apay paray. Nagpartak kamitin anang ulay, kinanggaw at itibunga ti mulak a papaya. Ay, adaya mo tinalalak paray. Ay, ada mo ilimlamang mo itilikudam. Ay, sana bunga ti papaya da ito paray. Nagado ti kwartam, di ka makagatang. Diyan nga rod kaya't akisayan. Imbag kumamit no, impakadam kanyak. Saan ka nakita? Ada kagayam di tabalayaw. Wala, hinakon paray. Ay, aguri ka. Inton maminsan, agpakada kapay nga umuna. Awan mo tinalalak paray. Inteng, intaray samutan ni pari badong jay papaluong mentaabo nga ti papaya. Huwin nga raud. Ay, unay mo't day jay akong pari mo. Talaga mo't nga awan babain na day jay apari badong. Ay, dilakot makagatang. Kat kunadamot nga adu ti kwartada nga agasawa. Mas dawa ka? Isumit, day tatikunakan ko na itay. Ay, dagi ti tattao nga adu ti kwartada. Angam saan da akayat agastusan, takayat dalaeng nga ipaspasikat. Ay, mala, bayamon. Kasaritak to day ta. Madi, ti inaramid na. Inalanakit din ti bunga ti papaya. Ay na, saan yon apampansinan ni Kabadong no kastaan lumabas-labas dita paradaan yo. Uwan kagawad, talaga saan mi napampansinan. Nga may, no pansinin nyo, agpasikat laeng kada kayo. Sapay agkaralabas mo't nga raud. Kasta nga rod, taora dito tersinak, agkaralabas, ngamsaan mo't nga rod agumatang. Agala pa iti bunga ti papaya ni Uncle Kaw. Na, ay unay mo dahitan. Nagbalbaliw dan kininanatuyang, gaputado ti kwartada. Saan kumamot akasta Apay, saan laangan ama ibos day ta kwartada? Maibusto Oray pa'y kasano kaado ti kwartam, maibos lata. Badaw, saan pa'y anak naksayan di kwartata? Kasano ngay daytan? Ay, dakhel na problema day tatuya. Nagrigat at talaga ti agpanunot iti solusyon. Ay, naku namaw. Mala, yung kalutunan, dahil ito'y papaya asidain ta. Nagado ti kwartata? Day talaan ti sidaan ta. Agtip-tipid ta nga raw. Una, ngam an-anwon tangay di kwartata. No saan ta nga igatang itinaimas asidaan ta. No kasta, kaya't mo nga raw, dama pa naggumatag. Ay, katuon na. Imbulsak, dagiti kwartak. Kaya't nga ibati dito'y balay. Apay ang masapul nga ibulsam amain. Kino nga alam, narigatayin. Oray siyak nga sawam. Saan nakapagtalkan? Ay, sana pulos. Si Kapay Mike, naglaing ka nga kupay. Di man ang tatabadong di magmagda dita kalsada Di mo taltalyawang, tapno saan manin nga agpalastawg. Winchip, Amumit analaing day tangagpasikat. sa di naman nga tanti papanan na. Mapanagpasikat Ha, Chip, adado alalaki amang sabat kan kuana. Bayam, gayem na siguro ida. Sus, hold dapan dan ni tata badong. Ay, unsamag. Anyangay taramidon ta, Chip. Anyapay ko matiaramidan ta. Di awan. Saan ta tulungan? Agpasada tagid day. Tapno at damat kwartata. O sige, bayan ta nga ruden. Ay, sos, inteng. Hulhuldapan da ni pari badong. Ay, nga ter aramidem dita. Nakatakdirak mo't. Na, ingkatulungan ni pari badong. Agure ka, agpanunod. Ay, apay ngay atulungak. Basol na ata, naglastog tumag ngamin. Apay akas ta tirason mo. Na. Kat kumparim ni pari badong. Agkumpare kami iday. Ngam gaputa limas taog. Hindi na ita. Ay na, sikat ti kapitan. Rumbang laang amapan mo tulungan. Ha? Ay, wunan niya. Ingkan Sige.
Inaktulungan ti ka barangay, ha? Ay, paray! Timarayan na kita huldaper! Gusto daytan! Ay, apay nakataray dan? Ay, nakadayo na pa yun ah. Ha? Napabot nganda ang nakakita king ka, paray. Asinumat nga mintisaan nga agbutang ngay. Oh, Ilaylayat mo pa ilang day tadanog kang kugtar mo, timaray na nadagas. layat gayam da jay. Ay, ada ka di naaladakan ka akwarta, pare? Ay, imbag nga ron tayo may kadagos, paray. Dandani da maala to'y kwartak ni to'y bulsak. Ay, pasimple ka lang amin, pare, no ado ti kwartam. Uwin nga ron, paray. Ay, mababay naking ka, paray. Ay, saan arumba nga ipaspasikat mo? Tapno saan da ka nga asit ganda giti kriminal? Ay, huwag gayam, paray. Manungay gayam di bayad di papayang intaray ka. Si kaki di mon bayadan. Kababayin mo ta, paray. Ibagam, numanaw, tabayadan, paray. Ay, saanin ko nakbet? Agin babae nakmet kano, ah? Iso nga ron tabayadan, paray. Kastoy lagan. Agmula ka, ta ikanak tumet, iti bunga ti papaya. Oh. Ayun na. Sige, paray. Dayta, taramidan. Tandaan na matuyang. Uri ato ti kwartata. Santa Rumbang, aglaslas tawag. Amok dayta. Masapol pa'y aya nga ibagam kanya. Palpalagip ko lang ah. Katapno na ragragsak. Tumulong talangang kadagiti marigrigat dito barangay Tayaw. Ay, wala niya. Hapay nga italang na panunot mo dayta. Wang nga raw badaw. Ay na, tatabadong kananatoyang. Saan anasaya at tiparamag? Tapakaisagmakan nyo dayta. Ay marikwanang. Among kaday, no anya ti mapaspasamak di taparadaan da kwaraw. Anya ti mapaspasamak, mare. Sige man, istoryaam. Ay na, kano agsusugal da iti aldaw. Kano ibaw bawal ni Kapitan ti agsugal dito barangay Tayaw. Isungarod nga umay ko ipulong ken ka tapno idanon mo kin ni Kapitan. Ay, sigurado ang makadanon day takan ni Kapitan. Rumbang lang, idanon mo. Ala, kasta nga ruti aramide maray. Agsiim kakadagiti mapaspasamak dito barangay. Saan mi ngamin ang mabantayan amin ka? Ay katun amaray. Day talagayam. Ay, nag-isay. Si Kwaraw, nangabuya ka manan. Adya manan kwarta ko na. Diya kayo ngay, awanan ti kwarta yaw. Ay, naisugal ko amin ang napasada kitangal daw tungan. Agawi di akong ta, adya matan ti kwarta kon. Jakmot lamang kakapakain. Kinton bigat manan ah. Barang mga buyak ka. Agsusugal tayo manan. Awan mo't langan ni Uncle Kawan tay. Ay, sumagpot inton madamdaman ni uncle mo. Ururayom aya. Unan tay. Dumawat akiti kwarta na. Awan na pulos kwarta. Na, si kapay abaraw ti awan kwarta na. At nga ta kwarta na, antay. Jack amaw. Dinto pa'y mangted iti igatang iti sidaan. Adan tukit di ited naken ka. Ay, tuyang. Kanya tiraramiday. Ay, agsip-sipot. Kanya ti sip-siputan di taabot ti dideng. Dagiti tricycle driver adita paradaan. Nagsusugal damanan. Kita pa yan, nagsusugal da. Kanya ngayon mo ti bibiyang ma. Ay nabadong, siya kaunti para sipot dito'y barangay. Kanya. Amin amakita, i-report ko iti barangay hall. Wala, di kararamiday. Agsugsugal damanan dita paradaan. Ha? At damanan i-report ko. Dumawat ka iti kwarta? Wan kumanggal. Kaslada impadulin mo kanyak a kwarta ah. Ikanak mata na. Sang-sanga gasot ti kwarta. Itad mon kanyak day ta. Panggasolina kiti tricycle count tapno makapasada count. Saan ka nagpasada ita? Awan nga rot paggasolina. Kayso at tumawtawat akin ka. Ay. Di nakpaimot ka siya. Ay, na.
Ay, kasi kamot ka, anakan. Kasya ka talaga, Ngam di ka matmasyan. Na, malata itad kung dati kakaiso na akwartak. Yes! Agyaman na kang Kyle. Nagsingpot ka talaga. Or-orayag kat nga umaymanan dito tersinak ni Marituyang. Apay aya, Maray. Kaano binagaak nga agsipot-sipot dito barangay tayaw. Kat amin ang masiputan na amaday, ibaga na kanyak. Kasta aya. Kasapulan dito barangay tayo, tikaskan kwa na. Para sipot. Ay kat sigurado nga ado ti masiputan na. Ni, dayta ni Marituyang, nagparta ka magna. Na, adan samot i-report na. Marikwana! Ah, At i-report ko kang ka. Ay, sige, ibagamon, Maray. Ay na, agsusugal da manun, di ta paradaan. Agsusugal da kunam. Wun maray, kat pati ni Kwarog makisugsugal. Ay sos, ay no kasta. Isugal na lagayam dya inted ni Inteng akwartana. Ay, makadanon da ito ikan ni Kapitan. Ay, nuing gatang mi kuma iti si daan mi dya kwarta ni Inteng. De nabsog kami kuma. Kumaa, angam na isugal lang di kwarta ni Kapitan Maray. Sayang! Sige, Marituyang, agsipot ka iti aglawlawan. Ay, ang di mo mo't-sipsiputan nun ati pa nagchichismis tayo, Marituyang. Amangan mo't numakadanon day tayo dya barangay hall. Saan, Maray? Kan saan tayo mga agchichismes, Maribanang? Agi-istorya tayo laang. Ay, nasaya tanay danon mo kanyak nga agsusugal dagiti tricycle driver, iti paradaan, kagawad ko nang. Amom, no asino tinakasipot iti daytang araramidan da, Kapitan. Asino? Ni Marituyang. Ay, para sipot gayam itan. Iso ana panunot ko nga aramiden tayo ni Marituyang nga para sipot. Ay, uwan sa Ikan tayo matlatay ti honorarium na Ay, apay ngay. Apay, masapul pa'y dayta. Un atap na ada maganas na para sipot. Imbag lang nga igatang na iti bagas. Una. Apay kit din asaan ngay. Dakkal ti maitulong ni Marituyang, Kapitan. Kas ita. Naamwak nga agsusugal gayam dagiti tricycle driver. Ay, agasam dats. Aramiden dati bawal, Kapitan. Papaayaban na tayo ni Uncle Kau. Apay nga ka no, Ship Kwarog. Namuan na nga agsusugal tayo dito yung paradaan. Naamuan na. Kas ano nga naamuan na? Kat no isiyak-siyak rito tayo mo ti panagsusugal tayo. Diyak nga rod namon no kasanuan namuan na. Impulong mun samat, gaputa kanayon ka nga maabyak. Ay, saan mo ta? Uho. Apay ko mga ipulong ka. Ay, sos. Sigurado nga maong tayo aming nga driveran. Sapay na ungat ni Uncle Kau. Ay, sos. Ay, imungatan. Una, Ay. takanayon nga ugot ti sidaan na. Ay. No kanayon nga ugot ti sidana, talaga na ungat. Ay, sos. Makapanerbiyos nga rod. Ano kasta? Awan! Nanggagyo! Awan, kuna! Ay, Ship Kwarog. Damagman ka ni Angkal mong kapitan. Noon niya jay bagbaga na nga awan. Nagtal na ka man tungan. Di mo lang mawatan ay. Agung uwat ni kapitanan. Katuwain, permi nga akong ungay. Angkail, anya ti awan nga ibagbagam. Ay, awan ti agsusugal. Naglakad, diyo pa'y maawatan. Kunak, tumat. No, da pa'y madamag kung agsusugal kada kayo, nay. Anya nga ti aramidem, apo kapitan. Ipapulis ko. Ay, Saus. Sus, delikado tayo ang Ay, ipabalot ko pa'y Ay, sino nga min ay atin nang itanon kini Uncle Kau nga agsusugal tayo. Ay, Maray. Kaputa doon tina-report mo kanya. Adto iti honorario mo. Ay na, adda igatang ko ni tibagas mikin ni badung kau, Kapitan. Saan labagas ti magatang tinted ko, Adda pa'y gayam na yun na. Diyak kinitaan na imbag to inyahwat mo akwarta, Kapitan. Ay na, danigatang ko iti sidaon mi atuyaw. Na, anya atuyo. Kita nga min analaing
Aywan kayam. Karne ti magatang daytoy, kapitan. Ayun! Iso alalaingam ti agsipot, ah? Aywan na, kapitan. Iso day takit ti paglay na. Dakdakkel to pa ti itad ko kan ka nga honoraryo, Mau. Aywan na, kapitan. Day talagayam. Naglakat ang sipaw. Ay na, nabsuga ka. Na, apay ngay ating makder ka adagaw. Kat kalkalpas mo anangan. Mapanak agpalpa dita salas. Apay, di mo damagal no apay anaimas ti sindata ita. Ay, gaya man niya. Nalipatak mo tin na dinamaking ka. Apay ngagpaiso na imas ti sindata itay. Inikanak ni Kapitan iti honorarium kao. Tanalaingak ka nung agsipaw dito'y barangay tayo. Ay, nagmayatay. Agasaman, nai-report ko amay dagiti agsusugal dito'y barangay tayo. Naamuan amin dayta ni Kapitan, kat pinagsardeng namin ita. Mayat man. Sige, ituloy mo lang, tagsipot-sipot to yan. Tamapanak man nagpalpa. Sika kumamot din at aginaw. Nabsuga nga raw. Ibaon nakpailang, mate. Siya lang nga rudon tinagluto. Sakto taginaw, intun rabay. Sikapay lang ita. Ape pare, sa dino ti papanam. Di taman, maray. Nadamag mo di kaluklukat at irsena, di ta abanda. Ayun, maray. Iso nga ron ti papanak. Nalakakanukay, tila ko da. Pudno, pare. Kan ado tila ko da. Saan akas kan ni Mari Kuanang abasit lang tila ko na. Wen, maray, nadabag ko da ita. Kan babalasang kanukat dagiti aglaklako ijay. Ha? Kan nagpipintas da. Ay, jak amo da ita, maray. Sige pare, mapan ka. Ta padasak tuman met ti mapan gumatang inton bigat. Anya ti aramiden nyo ditawi. Si Kangay, ship. Anya ti aramidem ngay dito eh. Umaya kagarim eh. Ay, Di mo aya makita dagiti nagpipintas nga aglaklako dito'y kaluklukat at irsina. kat isumati umay ko aramiden di ay ta. Nagpintas di jay ababati buok na. Nay. Oy. Di mo agagawan jay longhair, tapara kanyak day jay. Kay dayak man di ababati buok na. Anya nga tat nagana di ata? Oy. Jay samat at idog tibuk na tikid-kid na yam. Sabwale. Ne, sumungad mat ni tatabwedong. Aw, tatapa daw. Apay nga da kayo ditay. Umay kami agaram ah. Babero kami garo, di umay kami ag-aram. Ay, Chip Kwarog. Kita anak di ababat buok na. Ay, kurso na di anak samat gadjay. Apay, si kaya tikit-kitain na. Kino siya. Apay ako mga si kamatakitaan na nga kat nila, lakayan kan nga pirme. Nay, anya laki nga ipagbagamay, tungan. Wen mat nagpaisaw, tatapa daw. Da kami lang tirumbang nga da ditaw, itababaro kami. Anya, da kayo lang. Aguray, tasyak, ti dumiskartay. Uy, Asos. Ha? Ay, apay ngay, mapanan sa matan araman di ababati buok na. Ay, laklakayan nga umay pa'y lapasalsali ditaw. Ay, saan nga mabalin di ato yan? Ay, talaga saan na mabalain. Ay, apay ngay, di mat atidog tibuk na tinasidgan na. Ay, agasam ngay, kurso na diyan namat gayam di ay balasa nga kurso na diyan. Ay, imbag talinap sana di ababati buok na. Mare, nasiputam ni Mari Banang. Apay ka day, maray. Kaano na pa ni Jay kaluklukat at irsina? Ijay ibagbagadaan na lakatila ko da. Nadamag mo magaya, Mare. Jay ko nadaan na laka nga agpautang. Na, kaslag paspasagit ka, Maray. Saan mo't, maray? Si putam dagiti tatao. Kasla agturong da ijay baro at tersina. Imbis ko mga umay da gumatang dito tersinak. Anya nga yan ti mapaspasamak. Nalaka nga min ijay, maray. Si putam man no ijay amin ti paggatangan da. Bilang pa'y ano manuda amapan gumatang, maray, no kayat na. Katwan Mainaganak pa'y amin aseno da. may mayat banen atap no saan ko apautangan dagiti mapan gumatang ijay. Ngam, agbayad kami ta. Anya,
agbayad akpay. Kahit anya ngay, nalakay at agsipaw. Pautangan kan tulatan Ah! Ay! May mayat manan no kasta maray. Ay! Kayat mo kaday, ang mapanak agsipot itan. Un maray, sige, ingkan. Ang pautangan na ka. Tak direkti sa ok maray. Saan ka amadanagan? Awan, nagswetik matgayam ni tatabad yung. Ngaraw. Apa ngay? Apa namat arman amin ababula sang dita? Maditi aramid na dyan nga tao nga. Oh, nakita mo dyan naramit na. Kalpasan nga inaram na dyan at idugtibok na. Insaruno na mat dyan ababatibok na. Dan nga road playing kikak ti danog. Nya! Flying kikom iti danog ni badungkan. Apay? Siya ka matgayam na natuyang. Sige, ibagam kan kuha na tinaramit ni Tata Bataw. Ay, un. Ibagam, tamapan ko si putan timaday nga ramid na. Ay, baruak pa'y, adeng. Talaga baro ka pa'y, tata? Ay, manong ko ng latan. Si kamay, pala kayo nakmadlaw na yan. Asino day tabakat? Anak ka banikas, di ta malikod dam. Ha? Adaya, mate. Kaano itayak pa'y dito ibadong sip-sip putak kadagraw mau. Ha? Anay ko. Ay, di mo malapig ko si Kaya ko ato yan. Ay, nagsakit mo dahil. Aday. Abasan ka rumor ita. Ang mapanagsipot ni Tarwar to yan. Tapay nga ibaunak. Kiti sumit ti trabaho dito barangay. Para sipot. Sanak arumwar. Taamaw no addaman rumbang asiputa. Saan aditarwar? Sika tinasken asiputak badong. Siya kung tisiputa mita. Talaga day tataramidag. Tanya ko matibibiyang ko di tarwar. Ay, mapana magkumagpangin basit. Ayawan ti agpapangain. Ay, nag-istrikto ka mo tindo yan. Nagado ni tarumbang asiputam. Siyak may lahang may. Apay, atalyaw di tabalayaw, maray. Sip-siputak ni badong kaw no rumwar maray. Ay, kasta aya. Mapansamot agar aram ni tabaro at tersina. Ha! Jak pulos palubusan arumwar maray. Maray, inlokat ng jitawa yo. Kanay, bumabansa mo, ijay. Ha? Ay, wungag pa isaw. Sige maray, agawid na kaw. Ay, partaka maray, libasan na kan. Ay, natatabadong. Sigan tumang ngamin. Tama panunot mo pa ilang tagaramid. Iti kalukwan. Anya nga ita. Sigan tisip-siputan ni nanatong niya. Maribanang, addaman madmadlaw ko kan ni Kwarog. Anya day ta amadmadlaw mo. Tunggal makitak ni Kwarog amagmag na kaagkakatawa. Ay, nadlaw mo matgayam day ta, maray. Limo kay samot tan ti tornilyo ti panunot na. Ay, saan mat, marikwanang. Adayo, ang mapasamak day ta. Kat anya ngay nga ro ti pampanunutin na. Apay ngagkatkatawa ngagmay maysa. Ay na, in love nga men ni Kwarog. In love? Ay, kastagayam ti ma-in love. Ay, kat, padasamat nga min ati ma-in love. Tapno maipada ka ni Kwarog ngagkatkatawa ngagmay maysa. Ay, saanan. Ibagadan to, pa'y ngagmauyo nga. Ay, ikaman ayaban ni Kwarog. Apa ay, Kapitan? Ay, ibaon ko iji ilay. Ha? Paayab mo pa'y lang kanyak mat. Kat adalang mit di taasidag. Payapayam lang o. Sika nga ruti kayat ko amapan mangayab. Ang mga nudanugan nak. Adan sa pakpakaruan ni Chip ita. Agkat-katawa mat ngagmaymay sa. Kastalaeng, ti ada love life na. Agkat-katawa ngagmaymay sa. Di oray sa anak amadadaan iti love life no kasta. Ingka kaayabanan.
Yes. Chikwarog! Aw, abay. Anya ti bagam. Papayaban na ka ni Kapitan. Tapay ka now. At dan sa pangibawnan na kan ka. Oray sa dino ti pangibaunan kanyak ni Uncle Kao. Mapanak adagaos. Ay na, naggagat kan, Chip. In love eh. Ha? Ay nagmayat gayam ti main love. Malaksid ang naragsak ka, nagagat ka pa'y. Sikan na ati na in love. Ay. Ay! Waraw! Ah, Uy, dingding ka na. edi bagbaga mangkail. Katawa ka la katawa. Ibagbagakan ka. Noan niya timapan mo gatangan iji ilay. Ayun gaya man niya. Na ay, di mo man sobraan mo ti agragsak. Tabang ano ibaga dagiti tattaw nga agmauyong kan. Naragsakak lang ang kail. Gaputa agayata kaon. Di mo ipadlaw unay ah. Jak nga rod malabdan. Talaga gama naragsak ti makarik na iti ayat. Kapanam ko raw. Ijay ilay. Nakaisang kamay. Uray tupay siya. Nakaisang kamay. Kit mo na. Naragsak ka gayam. Ay, uray siya tataba daw. Naragsakak, mate. Nagpadpada taan naragsak ka. Sige, panawan ka pa eh. Tamapan ko katangan da kito ipagpagatang ni Uncle Kao. Mapanak mo tayo. Naglugan iti tricycle. Nagawid ako. Hindi ka bildata. Ay, ang yaman nga tanti masida aya. Ada akong tuyang. Nakaisam ka man. Ay, kit mo na. Naragsak ka gayam. Naggapo ka lang ijaylay, naragsak ka. Way, talaga naragsak ka tuyang. Ay na. Agkat-katawa ka pa'y. Kit mo na. Kastuya talaga tinaragsak. Apay nga taan naragsak ni Badong ko ang naggapo ijaylay. Kastaw na'y tikat katawan. Apay day ta bulong ti marunggay ngay gemaw, marituyag. Ay namaray, napankuman dinawat di ta kaaroba. Imbagla si daun may kinibadong kaw. Naggapunsa ni Badong mo ija ilay. Wun maray, kagapgapu na. Nakitak nga men, idilimabas di titersinak. Ket amo maray, ada nadlaw ko kenkwana. Anya tinadlaw mo maray. Agkat katawa mo't nga agmay maysa. Nadlaw mo magday ta. Kauwan. Ay, uray siyak maray, nadlaw ka. Damdamagak nga rod dito'y bagay. No apay ang naragsak ni Badong ka. Nakita mo ni Kwarog. Ay uwan maray, kanayon ko ang makita no lumabas di tabalay may. Agkat katawa mo uladay chay. Kat sigon ka ni Maribanang, in love ka no gayam ni Kwarog, iso akas jay. Ah, inlaban ni Kwaraw? Ka ni Badong mau, naragsak mo't. Ha, amangan no. Ay sas maray. Di mo ibagang nga inlab mo ni Badong ka. Kat saan asikat tinakainlaban na. Sa bali a babae, ang mga no taga-ilay. Ay wun anya, tay di naggapo ijay ilay. Naragsak ang nagaway. Agkat katawang agmay-may saan kaday. Wun maray. Iso nga in love iti sa bali a babae ni Badong mau. Ay, imbag man ta na panuno mo day tamaray. Naglaing kan? Siyak pa iti kunam. No kasta, nalawag nga da babae ni Badong Kao. Nalawlawag pa'y ngam init, mare. Tuyang, nakaluto kan? Kanya nga tararamidam dito sa alas. Nakatugaw, damagampay lang. Amo ka nakatugaw ka. Ang rumbang ko nga da ka di kusina nga glututaw. Emparabaw ko jay bulong ti marunggay ijay lamisaan. Eng ka nga rusngusen numabisin ka. Ayunay ka bitay. Pagbalin ng nakidi na kalday. Ha! Jay bagas, jakpay na arasaw. Eng kakarum kamanan. Apay ayakas ta ka bitin tuyang. Nagragsak ka lang nga napanagala iti marunggay asidain ta itay. Itagong ungit yan. Adagayang mading aramid mau. Mading aramid nga. Kano pa'y alok-lok ko nak? Ha? Badaong? Kano pa?
Ay! Yeah! Ay, addan sa mang perperde ti napintas a relasyon mi kinituyang ko, pare. Na, asino kumangay matimang pirday? Di na magkayatan nga ilutwan. Si madutan ni Maritoyang. No itimplahan na kiti kapay. Nakapapay. Ay, Kun naglamis pa'y paray. Ay. Sa nakasiday a nakasamsamay. Ay, kahit naasawon paray. Pimaitan kan limami isan ti panagayat na ka. Day tangaron mo kay ti pampanunutag, paray. Ay, asino nga tamot ti mang perperdi iti relasyon nyo? Ay, day ta. Tidak kalaburbur siya, paray. Amangan mo no si ka, paray. Ay, di nakman papabasulan akasta. Jak maarabin day ta. Wanaw ni Maribanan. Nakarkaron, adi na maaramid. Ni Marikwa na ngay. Day ta aba akagawan. Perjen na ti relasyon niya. Anya kumamot ti magunod na ngay. Ni Kwarog ngay. Amom anain lab ita ni Kwarog. Di mo pabasulan, ti ka anak ka. Ay, sino ngay nga rin ti mang perperde iti relasyon mi kanituyang ka. Ay, amukon. Ha? Amangan no si ka. Ay, apay ko mapirject ti relasyon mi ngay. Dong-dong wag unay nituyang ka. Ay na, nagimas ti mangan. Inteng, anawam ni Kwarog tani. Nagaduunay ti kanuna. Apay nga anawaan. Bay-bay amangan iti ado. Hanggang saan natan nga ibatyan ni ti kanunta. Bay akanan na amin. Isupay nga idakil na. Saan mo't akas tatipan nangan na ide? In love nga raw. Isu amangan iti ado. Ay kasanuta ngayon. Agluto akmanan iti kanunta. Ay, uwin ah. Ay na. Ang kangil, nagadun samot una yung tikin ng gaw. Nakababainin ka da kayo kinyanti banang. Ay, nasaya at tanakanunot mo na ita. Kwarog. Sige lang ka, anakan. Maawatan ka ta in love ka. Aguma ka amangan. Naibus mo tan amin ama ka ng kangil. Ay, agluto pa ini antim. Di ka madanagan. Saan ay adungaw? Da, ay, magastusan kamat gayam no adda in love akabagyam. Nakaladladingit ak manen, Chep. Kasanaw, awan manen pasahiros. Awan lang aruden iti kalman. Uray sak. Kanayon nga awan pasahiros ka, ngam naragsakak lata. Wen nga rod, agkat-katawa ka lata. Ay, makapakigtot ka no daduma, takilat kalatan ngagkatawa. Padasam ang amin ti agayat, tagkatawa ka, ureg may saka. Awan pa'y mat pakain labak, Chip. Itulod dakman ni Jay Ilay. Mapan ka man ni Jay Ilay, tatabadong. Kituwin na. Naragsakit ni tata ba daw nung agpailay? Pudno ka di, tatabadong. Kituwin na. Iso ngay tulod da kaon. Kasano nga, Chip? Addan ni tatabadong apasairos ka. Agbati ka na dito'y paradaan. Kating kayo na. Saan na bale? Tanaragsak kalatamat, ureg may saka. Sige, Chip. Nagkatkatawa kalatan, nga ureg may saka. Ay, napanmanan binisita ni Badungkaw jay babae na ijay Ilay. Ha? Adda babae ni Badong mo, Maray? Siya kunti sumungbat, Maray. Wen, iso anak kalidliday ita ni Marituya. Ay, jak man la nadamdamag dayta. Apay, di mo ayan nasabsabat ni Kabadong. Ay, saan pa'y mat? Agkat katawa matlaang day jeng gagmay-maysa. Akas ka ni Kwarog. Na, kayat mo asawan. Wen, adda babae na atagailay. Iso ti kanayon na apasyaran. Ay, insukat na ko ni Badungkaw. Ay, amangan mo't no bulan-bulanan ni Pari Badong kat ada sumsumro na. Awan, Maray. Sigurado akalimpyo pa ilaang ti panunot ni Badungkaw. Ay, no kasta. Talaga nga ron nga da babae na. Dahil takot ti sintomas ti ada love life na. Agkat katawag ag may-maysa. Ay, jakla kaya ta mapatasan day ta sintomas. Bakawan. Di ore agba akak iti agnanayaw.
Tuyang may lab. Ayan, Mau. Ha? Apay abirok-biro ka nakpailaan. Kunakon kay, nakatugaw ka dito'y salas. Mala, ingka nga rod iluton, dahil ito'y ginatang ko akar ni iti manok. Ilotom, numabising ka. Ayun ay kamot tinaya tuyang. Kanayon laki, di na napudot ti ulam. Anyaya ti basol ko king. Hindi di mo kapailang. Naglampaso ak matay, nito'y balay, sakbay ang nagpailiak. Pinunok, jay drami ti danaw. Nagbalsigak pa, iti pagsungurod mo. Adda babae! Anya nga babae, ay ati bagbagam. Apay ti kunam! Diyak amaw nga iso ti sublia-sublia mi ilay. Anya? Tunggalag ka po kay ilay. Kastaunay ti ragsak maw. Nga oray kalagkat katawang agmay-may saa. Babae, ay mo ti subsublia ki ilay. Kay apay nga rod anaragsak ka. Ipadpada na kiday, kinikwaraw. Nagmadigayam ti pampanunutam kanya katuyang. Amom no niya ti subsublak ija ilay. Naglawag ka babae! Trabaho, tuyang. Naawakak iti trabaho. Iso anaragsakak. Apay, saan ka anaragsak? Amadaan ako niti trabaho? Adan trabaho? Iso, mate. Yan niya ka na ya. Saan ka nga problema iti si dahin ta? Tadanigatang ta. Aya. Kastagayam. Ay kunasaya at ang arod ba daw? Ingkagluton. Kahit si Kangay, anya terami daw. Inakisagana dagito usar ngagtrabaho intun bigat ah. Mangrugi akon kay. Ay na. Nagragsakak ba daw? Kaya manday ta. Uray siga naragsak ka. Agkatakatawa ka. Good morning, Kapitan! Ay, si kamot gayam ti masabat ko anak kaisan. Siyempre, di mo pa'y sinumbatan di kablaw ko kun ka. Ah. Kunak, good morning! Ay, good morning mat kan ka. Ay, apay anaragsak ka. Kaano lang, hindi ko na ni pari badong anak kaungungot ka. Saan akong nga agong ungut, Kapitan? Tamaw, agdan trabaho ni Badong Kaw. Ay, nasaya. Isugayam ngag subli-subli jay ilay, tanag-apply iti trabaho na. Kat idinaawat, naragsak. Ay, rumbang lang Pampanunutag nga da babae na. Ay. Angam awamat gayam. Di adanton kwartayaw. Ay katagdan na, Kapitan na. Ay, wang gayam, ni Kwarong ngay mag. Ay, inakbisitain tagsangsangit mo't kanon. Ha? Apay ngay? Ay, dayta, tinaskan ama-amwa. Inak man ibaon-baon ang kail. Hindi talang barangay hulti pangibaunakan ka. Nagasidagan. Namo man nakaladlading kita. Ibaon na kapailang, mate. Nagragsak ka, idi. Nag-break kami ni Tikayan at ka. Ay, kunak no makaasawa kan. Nakita ray mo titi sa bali alalakay. Sapay lakay akalbaw. Ay, isa na balay. Adan to pa'y maamamom asabali a girl. Nagaduti girls dito. Ay, isumot lagayam anak kadumog anak kaladladingit ni Kwarog. Tunggal makitak. Nakita ray gayam iti sabali jay nobyana. Wen, Mare. Broken-hearted ita ni Kwarog. Ay. Ayat, aya. Na, nagkatawa ka mutan, Mare. Pugtuaham no ape anaragsakak ita, maribanang. Ado siguro tinaglakwam. Kasta ka mutkat no ado ti umay gumatang. Uray kalaag katakatawa. Ay, inlabak mo tin, Maray. Ha? Milagro. La 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 Na, la 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 la. saan ka laeng anaragsak? Aglalalay ka pa'y. Ay, kastoy kayam ti agayat. Ay na, Marikuanang.
nainlabkan at talaga. Ay, nanakwanang naragsak ti adda ay ayatan na, ken adda mangay ayat kan kwa na. Kat sikamat kwarog, di ka maupupay, tadumtang tulat na, ti parakan ka. Ay, una yan. Ay, ninsamot kwarog dyan nagpartak ti panagpataray na iti tricycle. Ay, un, iso. Ay, urayak labi maringkwas gapo iti kigtot ko. Ay, uray siyak tupay. Ay, nagpartak launa iti panagpatpataray ni kwarog. Awan biti amok akam kamatin na. Ay, nasken abagbaga amjay ka anakam, inteng. Kasanon no makadungpar, gapo iti kasya akinapartak ti panagpataray na. Ay, urayak lang makauyag iti dayta asok ang gapo dita. Tricycle ni Kuwaro kalimbabas. Ay, ungarod maray. Uray nala pinatapok da ito kalsada. Ay, daan lang arudan day at tricycle nan. Nagpartakpay lang ti panagpataray na. Karag-karag ko nam kidi Anya ngay nga tatimo na ni Kapitan iti day tangar aramidan ti kaanakan na. Panagkunam, mabagbagaan na. Kano paborito na day akaanakan na. Tinakabot-butang no, makadales. Ay na, sigurado ang matay adagos, ti madalisan na. Sana ko nga, paspasad di iti tricycle, tatabad yung. Payasan nga, tungan. At yamat ni Chief Karog nga agpasad ya. Alaan namat amin nga pasahirosan, ho? Isumay dahi ta sumunga dahi. Ay, awan, aglisya ka. Amang ano madalisan na ka. Ha, ay, paglisya nga. Kino sa dino ti papanak, isumay ti papanan na. Ay, dalisan na ka matan. Ay, dili ka doon. Ay, anay ka. Anay. Ay, kasi ka matatabad yung. Naipurwa ka matanta na dalisan na ka matitricycle ni Chief Karog. Labihagag pa ka di. Panagkunak at nabiyag kan samat. Ayan ni Tata Badang. Ayan na. Adya ditoy. Diyan isaan nga makatakder ko pa Pasalsalikan tumat nga miniti kalsada. Pasalsali nga. Kino nagpaigid ang mic. Sinuro naklata din nung par. Nagbayad ka, Tata Badang. Ay, siya pa nagbayad. Una, bayadam ti damage ti tricycle ka. Ay, dakal ti damage ko ako araw. Dandan ni pa yan si Mina to'y kararwak nito'y bagay. Siya pa lang mo ti pagbayadan. Basta, agbayad ka. Aw, kita man tinagbalinan ti tricycle ko anggay. Anya ko matinagbalinan na ngay. Isumit lata. Lati latamit, oh. Kita nga min anasaya at may, di mo madlaw day ta nakupit at ang butso na. Sigud mo dayta. No, tinulungan ka pa iday, nagigalaw tanay. Matintinag. Nagasgas pa ijay sango aw. Anya ko mga iti magasgas dita. Di mo pa ilakas sukatan mo, ti sigud a pintor na kolor lati. Basta, naskin nga agbayad ni Tata Badang. Nagpartak ka ngamin unay nga agpatpataray ka anakan. Patapo ka matin ti kalsada. Basta, bayadan na tinagasgas alati ti tricycle ka. Badang, sigurado ka kaday nga original akararwam yan nagsubli kang ka. Ay, nga original akararwa nga ibagbagam mo dita. Ay, saus! Abda itang tipiki akararwa ba daw? Kanya, masigurado nga original akararwak ti nagsublay. Narigat ti mapikay. Ado ti piki itan. Ilutang man kaya di da ito'y nablo asigat ka. Pati da ito'y dwa sakak. Nagkakawang matindag iti ramay ti sakak. Kasanungay amay subli dagita nagkakawang aramay ti sakap. Amom, noan niya ti pagdanagak amag na diti kalsada, Maray. Apay amadanagan ka. Kat nakapaigid talang arudan.
Uray nakapaigid ka. No sagidin na ka ginapartak at tricycle ni Kwarog. Sa bagay mo't di Kano nakapaigid ni Kabadong idi sinagi di tricycle ni Kwarog. Ay, kasta nga rod ti kunada. Ay, Jackman amo, no talaga nga amo na ti agmaniho iti tricycle no saan. Ay, kat no nakabaybayagan a driver ti tricycle, hindi na pala mo nga aging gaita. Saan nansamat nga amo ti agprinaw? Ti sumardeng ka nagpaigid. Ala, paraan takit din dahi ta sumungad at tricycle, mare. Siguradwam asaan ani Kwarog ti driver na, tadyak kaya ti aglugan. Tungan, imbag mo, tato'y tricycle mo, tinagluganan may. Di kayo madanagan, kagawad. No siyak ti agmaniho iti tricycle. Saan kayo nga maan? Ano? Ay, agnervyos kami nga no ni Kwarog tinagluganan me. Makapadisgrasya mo. Jakman amo ka ni Chief Kwarog. Mapay nga kasjeng agman maniho iti tricycle. Ala, bayan yun. Sigurado nga ungtan ni Intay. Ay, sapay kuma, taungtan na. Bagbagaan na kuma, maray. Nalpas na ko nga inungtan ang Kyle. Apay, kayat mo pa'y amaungtan. Ay, saan na? Mano nga oras na ko nga inungungtan. Mano nga oras? Kano katugtugaw mo pa'y iti abay ko? At idugan day jay. Ay, anyat kakautom di tabulsam. Tapno saan kan nga agong ungit aw? At tuy aw. Ha? Ay, kwarta? Bilangam nga mina. Uy, sagsasaga gasot 1, 2, 3, 4, 5. 5 gasot day tanggang. Ay, itad mo kanyak day ta. Ukwa mo day ta. Ay, nagsingpit ka day to'y akaanak akon. Basta di na ko nungungtan Ibagbagak lang ken ka. Adi mo unay partakan ti agpataray iti tricycle. Uy na nakananos ka kanyak itaangkay. Itay, uray nakalabugbog kawan. Ay, binukawan ka aya no arasaas ko day jay. Kat no nagpigsa, uray akla natitilang. Ay, sige nga ro din. Mapankan. Itay kumapay Inakaw. Pinaayaban gayam ni Kapitan ni Kwarog. Pinayaban na lang. Inungtan na pa yun Pachamay. Kano paborito na kanakan day jay. Ay, no saan na nga ungtan. Addan tumanen madisgrasya ni Kwarog. Gapo iti nagpartak apa nagpataray na iti tricycle na. Ay, sigurado day ta. Kat, mayatan tanaatalan asakam. Medyo da pala sakit-sakit na ito'y pagbagik maray. Ay, kagpaimbag ka Diyak pala makapandibang kaga. Ay, nagrigat mo ton. Ay, gapo iti dayta, Kwarog. Baso lamin ni Kwarog, dayta napasamakan ka. Kabadaw. Ay, mayat ka gaya man paray. Anya mayat asasaway. Kita magpilpilayak pala ay paray. Ay, wan gaya man niya. Apay, ada pala nasakit may. Handa pala ang mata paray. Dua asakam tinasakit. Ay, unay ka mo paray. Damagang pala ang. Kita magpilpilaya lang araw damagnan. Makaungat ka mo paray. Kahit inungtam, di ka na ka manakadisgrasya kanya. Inungtak talaga Sigurado ka? Ay, pirme nga inungtak. Anya nga timbagam kingwana. Inungtak. Kasanaw? Kunak na. Kwaraw! 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 Kunak! Kasta ti panagunga mo kingwana. Apay, di mo makita ayaan nakagem-gem unay dagita ima. Yak mamating inungtam ni Kwarog, pare. Inungtak nga ron. Apay, di ka mamatay. Ay, nagpartak na tatricycle, pare. Agpay kita. Sus, umayan. Imit Kwarog, ti driver. Jay ka na kam nga inungtam ako na. Ay, urayak la na bang aran, maray. Imbag ta nagtaray nagpaigid da kabadong kan Kapitan. Timaray ni badong kumaray? Kawan, nagadayaw titimarayan na. Ni ngay Kapitan? Ay, nimot Kapitan. Ayan na ngayon. Ha? Kasano anak kadanon ni Kapitan?
iti tuktuk ti kayaw. Kay muli Ay kasano nakauli ni Kapitan, kano saan nang mo ti umulay? Ay, madya talaga, Maray. Maday ti panagmaneho ni Kwaraw. Ay panagkunak, rumbang lang nga saanan nga agmaneho iti tricycle ni Kwarog. Kasta mo't ti kunak, Maray. Bumabakan adita, inteng. Pero makababa. Apay nga mintay muli ka dita. Nagngato pa'y mata kayo. Amo no kasano nakauli Di mo ambo ti aramidam? Ay, makaamukan a bumaba. Apay, an-anwom nita nagatidog akawayan. Mapangkusukitan ni Kapitan dita imulian na. Mapan mo sukitan? Mabutang mat kano nga bumaba. Ay, gapo iti nakaro a nervyos nan. Iso an nakauli dita kayaw. Kaasi nga rod ni Kapitan, iso nga sukitak man. Kapoy iti nervyos ko ang aksidentinak ni Kwaraw. Nakadaano nak dito'y balayajak na puutan. Kano nagpartak ka ti Maray? Ito na, tadyak ka ta madisgrasya nak manay. Hay, saan lata nagbalbalay? Uray inungtan ni Kapitan. Ay, diyan mamatay, inungtan ni Parintay. Ay makasarak to lang ni Kwarog iti bang tiliw kun kuana no kasta na lang. Ay, bayama, tapnog na ka. Nakababaak matlaangan. Nalaka kamutlagayam apababaan dita na nga to akayo nga inulim. Mabisinak gayam. Imbagak lamang nga nan, bimaba ka mo tadagos. Ay, inta mga nang mabisin ako. Sip Kwarog, denggem ko madatoy pamagbagakan ka niya. Nagkunakan ka bagbagaan nak tungan. Diyak nga rod, kaya't nga maisagmak ka. Numaisagma ka, awang bibiyang mau. Sapay, kanayon kapay mat nga agpaile. Anya ko ma? Aduti agtil-tiliw ijay ile. Siya, tiliwanda. Apay, kung mga dida ka tiliwan kat nagpartak ti pa nagpatpataray mo nga perme. Apay, nalipata maon nga angkel ko ni Kapitan Inteng. Gaputa angkal mo ti Kapitan. Apay, dida kan tiliwan. Amamuda ni angkel kao. Ket no iso ti kasikatan na Kapitan. Apay, asino ti padpadaanam? Ay, padpadaanak man ni Kwarog. Taapay apadpadaanam. Umay nakmanan ikan iti kwartakon Nagpaili ni Kwarog. Apay, di mo nakita? Apay, nagpaili aya? Ay, amom, nagado ti agtil-tiliw ijay ili kadagiti kasero a driver. Kat sapay lako tasaan da makita ken tiliwan ni Kwarog. Ay, adugayam ti agtil-tiliw. Apay, di mo amuday taya. Ay. Delikado nga ron ti ka nakak-anasingpet. Amang mangted iti kwartak. Kat gaputa saan mo ang madisiplinaan. Sabali nga rod timang disiplina ken kuana. Badaw, apay anagado ti tattao di tatersina ni Marikwanang. Ay, damagang pala, kitersina dayta. Siyempre, adwa talaga ti tao Saan mo't akas taasigaw? Kahit apay rumor ka Mapanak makidamag Apay chichismis da Kawang! Ay, naglaing ka. Tamumlat na nga chichismis da. Naangot ka ba daw? Aya, pati pa nagchismis, maangot mo pa'y gaya, may. Ay, agpaigid kayo man. Tasyak man ti makichismis. Nay, nga mo ninanatuyang ay. Pagiwalin pa ay. Ay, Marikwanang. Anya ti pag-iistoryaan nyo dito tirsinam? Apay, di mo pa'y ayan na damag, Maray. Di anya, Maray? Ay, naladaw kan iti damag. Huwag nga raw. Anya ayaday ta. Natiliw ni Kwaraw. Nasaya at mag. Inala dati lisensya na. Saan pa'y lang ang mabalin ng agmanihaw? Nasaya at mag. Tapno agnakaw.
awa